Ranwatch na Bonway Iyang kasaledia Raga chokaros tachunan program Ranwatch nan Bonway program kabeseway raka poi rakasambalakan me wiyawi teban wiyawan wain Bonway Riyamona chpan pachoyang nan program kabese nan suksej Lagonem yin walyan kishti o chiyan ki uya chinga sakaratan ki poniyo wow. Peon walan wow rakso kon peon beyu. At chinga sakaran wow lap pan kupuran sanan kan ko. Wow ni kisabal marlikan na nalapnan kan ye ko. At chinga wow choro ran piltoke. Sawal marlagalap usus takiti kan parusya nan kalian chiyak momotso government. Ogachiwan ki sabal marchon way usdak. Ranwatch way sabal mandian so mo book challenge kasamo wali event 2020 churn inauguration organizing committee ye yang ki Mrs. Stacy Nanbe Cantero na leyo sabawas u ye mawia chairperson and overall committee o Mr. Patterson Shed Aranmar Matalanim Yeno co-chairperson and overall committee. Area in suksej bang gachewan luka wali event committee. Om nan program kabese nan suksej piran kagan kasaleta. Kira kasampuan mira gachewan mengkairan macam-macam lain somesh. Kalangan patron itu sekarang wawan tianggar mo patron yang patron program Ranwatch sekarang kita nyarala committee patro na station Ranwatch sekarang pilih KPS orala mepit ira sampal mepit join inauguration pari ketrisa usus takapakan yang agak kapna karyawan kapna rail trawakan usus takapna 10th on legislator kaisa Ranwatch sebagai patro besengat sagar kita lapakan napanap data program yang api sengkat KPS ran wasa me program kan nani rakari semua kan yawa saraba yawi clock wasa kan sebelum patron sagar kita Iraikan mereka katuni tiatar atau kako dan kaku ya kawat dan overall organizing committee. Ini yang sebut committee kan sansal punya tahu executive panel training saya dan program dari sansal. Pasan itu kan konengan di sansal omoi. Babil konengan irator kan makonangan di sansal Ranwatch na program asenga tumalan yan sumao KPS yang wipawan wipopi. Kalangan komoy Mr. Shed pagjayan gagna choyang nan bisa jigiban erora lapapan misalnya saler na kumapchen sa karkita at makakain sa karaduin tombe Ranwatch ya wasaw kulak na kasantiyar kasarawi the inauguration ceremony agan yawiye. Kalangan ibang bilsong sa pisajikan na peta pochtok ang mawai cuma sakratan mo biltok kala ben pembeu ira pisajikan na pitarawasakan na tatampan ng muyawi joint interdenominational inaugural service the Kasarawi and Irail na usustakan Kasantian Muyawi ni Momotso and Our Lady of Mercy Catholic Church, Nankalan Mission o Ban Muyawi Ran Konop, January Asak Eo, Par Riyakit Riyasak, o Kasarawi Pan Chapta, Klokaisak Nimansang, o Way Pakon Piltukatong Tatakwach. Joint inauguration ceremony the Kasarawi and Kaulan Kapina o Karyawan Kapina Pan Muyawi ni College of Micronesia FSM Gymnasium Palipur Nanwain Sakos o Pan Muyawi January Asak Silu Par Riyakit Riyasak o Kasarawi Pan Chapta ni Kilak Asak Nimensang
Look, pilwiyawiyang way pakon ang tatak pasangwalwaj. Joint inaugural reception pilkasantian wiyawi rano January Isak Silu par riyakat Isak o pan wiyawi Mangrove Bay Chaptak lak wano nin sojuk ang kabina karyawin kabina o 10th legislature o pilwiyawiyang way pakon yang Joel kamatapoj. Kalangan. Kalanganin kamoy Mrs. Chantero. Committee pilkakan tulaw kachawan kabesat sa karaya kachawan way irailakan me apali overall organizing committee o subcommittee kanan 2020 during inauguration watch. Kalangan program. Irailakan me pilipilitar mo bagi ko joint organizing committee reisa me yang aki nalayo na we had overall chairperson and inauguration committee. O ngayon tumalin bukan co-chair on inauguration committee. O sansan pinaka na patrang ng tatawag mabiyang apa palian morning subcommittee finance ye Miss Christina Elney. Pilih subcommittee na berkota engkau punya tatap nan committee ye protocol committee o Miss Joyce permanent recruitment apali committee. Committee logistics apaltan organized committee o ye Mr. Strickson Hanson apali palian logistics o Kapatran ye Food and Entertainment Subcommittee o Miss Marita Inosna patrona pali committee. Eu committee kasambal with Popolo Malele ye Subcommittee on Police Security OL may Mr. Fides Susayama apali abuelban Popol niyan sa matatawag pan yawi. O subcommittee in media ma apalpan kawaitin Mr. Peterson Sam. O man benagap na patran kitna tatawag ye Miss Shirley Licor magin we so intern pangkat internally kasantikan koros magin mogmokit na organizing committee. Amain niya program iwan Mega patron segar kita nyawala, tapi tron tertawangkan, terus patakan karena ketentuan dan organizing committee o sepatron dia tertawakar, kau nak tak bertawakar dan kak betul meleleh o poita o wepokonomi pompe. Kalanganin kamoy committee pilkat kachawan kabese yang way tatawag kasantikan me chawan committee da chawan eukebener o kasanetier mukane yang way yang kachimwangi. Kalangan program iban ekis kapasang irawan sabilmen kapasa kiyang way me wen Bombay ban kachin kasik iray lapalapakan sang nan wen Marcel Palau Guam, CNMI, Wayne Israel o Iray kapinakan sang way bayo na nefesam. Iray lakan mesang saler tanyang Joweta inauguration ceremony na banwiyawin ni January Isak Silu o pagpag pilwiyawiyang way pakon kachayla neupa na o kasaleta sa Ramaw pwede kupureo pa na ang kakasaleta linganin sa kachay Wayne Bay. Makmakit dan John Warakan nansap and pilkap kanay nan ansukan mesansal pwede onapag ma safety and John Way and capable ang John Way unsak o irail kan metan pasulungoto tepat yung sabulman Way tatokan in operation watch and pilkap sanamaw.
Pileu me committee pilmen Bachki yang main Bombay me committee pil kataronger i-right business kan o organization kan me kak yang sawasong chocha na palita ta kasambal watch o committee pilmen wiya kaping lap anso research ang me chocho me bil sapangator pakpang kanang committee bil pakpak ichi sawasang social bil John Way memen yang pacawan to sawas social bil ni waran mo ni tetupso tani nanen sawas law dang tatak lapwatch sawas kan pan pacholong ang Bombay State Treasury the finance subcommittee yei mea papali subcommittee which yei Christina Elney o Christina Elney pan kak enalalti ni ofisan budget and Bombay State chay pilkak agar Christina ni telephone number Silu Riau Sero Riau Siluwal kananan. Kalanganin ko mo Mrs. Cantero. Area Poetiyesan sa mga wire rekan magmakasalita ng program and kabese ng de Run Watch. Muna chay man kairala program watch. Miye irasang kwachoro mechon way ko na ng mga kanalagang kansyolel ang watch malay so much. Alangan program iban patron trapiata kamelelama o biluka miskandero ang kapil patranian na direktoro kan. Amoy kayo sa men prado pala sa Palma administration cup inanan parang iyo melukat roloi pagonan mo Bombay Thailand katrin mararata o yan patran katrin sa ranta tawag din rana kan na patron isang salar ng program may sanwari sa kero patran ng interdenominational inaugural service sa patron sa Karakita il patran tatawagan kaulan puko kap o karnakap karyang karnakap matawayawin ni January seksilu klagay sa kola ng Palgal Gymnasium ng Winsokas. Obil luk uyawayang puipagan ng Bombay may katun mararata yang kasarawat. Kaya sagla lukwat biltoka Tuan Pagonan Win Bombay and Liang Patra Kasarawin inaugural reception na Bawiyawi in so to clock one January 6. O Yemat Kabunakap, Karyang Kabunakap, mention Badron Tan Sair Rawat nan programat ara inang email Tuan Pagonan Win Bombay and Gakyang. Patraran and Kasarawat o right songko kasinat kapakan ng 10 Bombay legislature nagtrabaho katlang o the Bombay Bagatun Balian Sokaran. Sebilman Badron sa Karakina ng program at Ranwood dan program kan koros masa Badron sa Kasagar Ongway Ranwood program bukat pan live o Balian broadcast P6AH o welcome depan konan patrang rel po tataw po tang KPSA yang Bombay pon o Balian agtron sampa umusya angkat bangkat katrima mangi tataw po o pan patroni Facebook bil nan television channel Race Real o Mwen mapit ira mapit live broadcast sebilman kapadray rawat ansomba sa tunalakinan program o wiyat kaping lapang LSM Telecom Corporation o Migrisa Productions palriyawat ina ansomatan sapang atrimal pagsawas ray o karayan program
program kan masa patroon sa karkitan maba live feed agak koita imagareta sa patroon kapingo wasariyawon o sa bilman patroon kapingo P68 radio o gisansal commissioner o tumalakan sa palimagan ban Israel ban kama magtatawag o live broadcast in program mo tangkap koita Kalanganan kamoy, Mr. Shed, kamoy, Mrs. May coach may bilan kakachayang na nirachoror sa men bilew kiyang way medel railakan me tanyang sawas tong committee na sawas koros mabanlil tong committee udan sa ban dona sa irailakan me sawas to kan o sawas kan melel tong committee sa bil categorizer sawas kan based on one sawas na sa adeti sang right kan madan sawas to. Okay. Category kan makij puinin committee tan tatang ki may contribution to donation madan ni one chala kit tuwab kutuway sab tuwaw tatanang iban categorized as bronze. Sangria kit lel chala pakit tuwab kit waisap tuwaw pan silver. Sang chala lima kit lel chala tuwab kit waisap tuwaw pan ni gold. O irailakan me pan sa waskiyang committee chala nen kota pan ni platinum. I-match mo kami sa bilman niya o kiyang irailakan na ba niyang sa wastong kami to watch. Kalanganan Waliban Committee o kalanganan kupur koros sa i-match magayang sa kalar program kabe sa Ranwatch ng Pompey. Program kabe sa iwirak ka po irakas ng palakan mawiwiyaw talang yaw ng Wayne Pompey sa Matyawan Lukat. Kumurangan ng Kachinsakani, Radio B6AH, o nan-program ng kabe sa kasampal chikan, mabangan ka na batamor, kalangan o kasaledye.